Welcome to my YouTube channel. Please subscribe as I perform for you. Jehovah Ihlabekisa. My name is Sfiso S, known by Sfiso S. I am from South Africa, Mpumalanga Province, Bombela, and I hereby presenting to you the most popular song, Jehovah Ihlabekisa. Here we go. Let's dance. Jehovah Ihlabekisa ngam Kanti ngenzeni kuwe Jehovah Ihlabekisa ngam ayabuza iphumelele kanjani. Here we go. Abuzana bodwa iphumelele kanjani. Baba yangazi ukuthi ngikhule kanjani. Lalela bathi bona bayangazi ukuthi ngikhule kanjani. Akayingeni Jehovah Ihlabekisa ngam akayingeni Jehovah Ihlabekisa ngam ngithanda amaseyisi. Lalela uthole kanjani umsebenzi ngoba ufundile. Uyithenge kanjani le moto ngoba uyithandane. Hey! Uhlala kanjani edolobheni uphume emakhaya. Ushade kanjani siyakwazi unaba. Akayingeni Jehovah Ihlabekisa ngam it's akayingeni ubaba. Ihlabekisa ngam It's akayingeni uJehovah. Ihlabekisa ngam I see it once. Ihlabekisa ngam Ngithanda amaseyisi. Basobuza iqala kanjani ibandla lakho. Basobuza ufike kanjani evarsity base babona sowuphumelele. Basobuza uwakhe kanjani lo muzi Jehovah. Ihlabekisa ngam Ithi basobuza yebo Ihlabekisa ngam Ithi Jehovah my Baba. Ihlabekisa ngam Ushintshile impilo yami. Ihlabekisa ngam Now listen to this message. Ithi Jehovah uyamangalisa. Uyayithatha into ngelutho ihlale namakhosi. Promotion. Ithi Jehovah Ihlabekisa ngam. Oh, ngiyabonga Jesu. Jehovah hayi babo. Ihlabekisa ngam Ngiyabonga Jesu. Jehovah hayi babo. Ihlabekisa ngam Ithi ngiyabonga Jesu. Oh yeah. Ihlabekisa ngam Ihlabekisa ngam Subscribe to the channel. Subscribe to the channel. Jehovah Ihlabekisa ngam What? Jehovah Ihlabekisa ngam Yeah. Here we go. Ihlabekisa dance. Sit. God bless you at home. Ihlabekisa ngam. Shaya izandla. Ihlabekisa. Ihlabekisa ngam. Oh, Ihlabekisa. Akayingeni Jehovah. Ihlabekisa ngam Akayingeni Jehovah. Akayingeni Jehovah. Ihlabekisa ngam This is what it says. Jehovah my Baba. My Baba.
uthi hawu Jehova mayibabe mayibabo Ushayhlabekisa ngami umbusise kakhulu ushayhlabekisa ngami. Thank you so much. May God bless you at home as you are watching this video. This is me, Sfiso S, Sfiso Show, where you can book me from these numbers appearing on the screen. Book me, subscribe to my channel, share this video, like, ring the bell. May God bless you. I salute.